Thank you, brother Muzukamang Kadip Kamadung, Kumapon Pikaja. In Kasena sharing Kamkani, James chapter 1, verse 26 to 27. If any man among you seems to be religious, but bridle not his tongue, but deceive his own heart, this man religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction and to keep oneself unspotted from the world. James go book haisi ini mesin sam sene James go book Christian Living Faith. Christian mai go karingbo malum. Christian Living Faith produce good work. Pasang paling siya ja tingwang tu malum ja lomi mai dong sida sangam koi kamra boy tija liu tu hai si malum boga sa zuring khai boy ti bogo ngarau khai James ko bog hai si practical tijang thi way inu ken kyu boga keng kha tu ka ti khai bo ka san khai bo kamangam khai bo keng kha dawe palam rai Christian mai kha thuji bam ta tu practical life ga sonchang sonju lungbo hai se turana di James ko Bible ken buga maning tau khaye ka ti khaye 26 ga nilironga mai kummai na charatu siye charatu malume ti jubam di pamun thin patu prona pamun control kam si maksai pali kam control kam si maksai pagu racheng si pageng haye khati patu purana palung sun tu pa si klik sun tu bora chengi tiwe. Christian life is a practical life. Christian religion is a practical religion. Practically, alu Christian mai khat thiu sara tamalum shakke thiu sara alu self control degalo alu mun alu lat alu luiga. Alu self control banra boy mai ken din masabo mai tu malum masabalat mai tu fuini mabulat kangkhat piu tu anyo personal problem ga su din masani bo masai mai nu sangam ko wi kam subaga khan khai bo malum sa khai bulat hakumai selio dinni mara boy to heli go society ga hakumala ke khatin jeli ron silaba me hai tu ja outwardly religious city masai religious right and ritual hai si kam jaten jibam tadi tu practical life ga lenya amun ali hai si kham si maja control kam si maja bamsara hakumo racheng hakumo Christianity hera pageng haye ti James ne ding khaye 27 ga ka masanbo ka chaba ma bo tingwang maswanga ka wibo ka mazibara cheng religion sira delo sai to visit the fatherless and widow in their affliction papui piu ka ha mai pikina sami mai na seriu magen thuba main tat khai ja kha khai ja chakhiu chalan bambi tadi chafai jani bambi tadi ka tiu ka sa bambi tadi magen thu seriu mai to phui khai bo si ka ma san bo ka jaba ma bo tingwa ne ma sen bo ra chenge tiwe thanai lu ria mai ga kolek long pui mai ke kha ba mai church ka di thiu khang ju ba mai alu mega church thiu ju ba mai tu di alu kilwanga alu phumlinga alu society ga papui piu ka ha mai dung ta chun sa ja magen na dung ta chun sa ja ka ba ma se tingwang ne ma chun ma ge ka wi bo ka ma san bora cheng religion sira church ga wang lu chu lui thiu bo church ga wang lu ja le chu lui sara cham king bo pulpit ga le chap khang lu ja tingwang la king sing khai bro na ma ge tu di chariu magen thiu mai to kha khai bo ara piu ne ba mik tet mai to meng khawi khai bo ara piu ne tiura sara ha mai to meng pi tiu khai bo si kho go religion si ka ma san ma ko wi bora chenge malume ti jaro khaye and to keep himself unspotted from the world tingwang ne ma chun bora cheng sira ka di piri gu ka sa bo ga su atu rona zutam khailo ja kam chaba khaima bo si ka ma san mo religion ne ti we si jeng ga su ali Christian religion hai sira wi chang wi bo khadi tu ali mazai lu pilu sara tingwang ken kam dira bora chenge ali Hindu kumo Muslim kumo ali madazai silage tam religion dong has outward
appearance lengro na plio ken ka kamme ti de liu Christian ma dung hera inward faith has a practical life as demonstrate thibo has a kawibo kamzibo religion ne ti je ro khaye ti je habo short sharing ju khai mam theory ga tingwan thodam pi khai be thimilo thank you